Bu şit eкен, mo эми гараждарды алып, моларды алып порядкалабайлык ба? Я. Ошо бир сунуш бергилечи, карагылачы. Кандай аба? Уктап атасыз? Я. Жок, мен багымда тутуп. Кароолго окшобойсуз го? Кароолго окшобойсуз дейм. Азыр багымда тутуп. Үйдө бу спальня го сиздики? Спальня го буякта эми. Жизнь малина экен да. Тура эле. Так, көрүп буякта ким бар дежурныйлардан? Так, сонбой калмайт. Бул жер кандай жер? Биздин теплонун жериби? Так. Көмүрдагы, электрический дагы. Так. Эң чоң кызматтардын бири. Vay. Короче. Я. Мына сага жылуулук. Булардын бардыгын карабай. Тиги Дөөлөт Курманбековичке айтыш керек экен. Срочно ремонтун башта депчи. Карачы. Я. Мусу бош турат бизде. Мурун ошо мазут менен иштеген. Талкалап бүтүп тургу. Бул весь мо микрорайонду камсыздайт да. Полный бардак мынага. Карачы. Иштеген эмес да, бардыгы ушу мурда эптеп, уурдап, талап, тоноп жешкен да. Срочно порядок наводить этиш керек экен да. Мурда мазутохранилищабы? Азыр уже иштейт. Так, могулар срочно порядок наводить эткиле, макулбу? Кара, могулар буяк коюшуп алган булар. Тетик стройканыкыбы? Эмне үчүн буяк коюшуп алган? Я. Буякта эме жокпу? Жанагы ишчилер жок да азыр, только эмеде. Кароочу эле. Мага палавкалар бар, стройканыкы го дейм. Бул ким куруп атат муну? Эме ким? Түшүндүм. Ким ээлери? Байдуллар деген бала ошо. Документтерин бүгүн тактап. Документтер жери боюнча тактап берчи мага. Нурдөөлөт? Базарбек, карама бардак тазалабайсың, уктабай. Кара, чөптөрдү оруп тазалап, гүлдөргө суу куйбайсың. Моягын кара, бардак экен, кара. Мо сен машинаңбы? Кара, молорду чөптөрүн орубойсуң, тазалабайсың ба? Кара, могу жактарды кара. Иштетпейликпи, наоборот. Эмне үчүн расход көбөйт? Кара, мощность бар экен го. Мына кара. Суу канча деген суу кетип атат. Мен водоканал чакыр. Никому никакого дела, да? Кара, карап койбойсуң ба? Кара, канча деген суу кетип атат. Иштеш керек да, башчы иштеш керек, мээнет кылыш керек, иштеш керек, электрический тамызып койсун. Электрический жок, эртең ток, свет жок болсо кандай болот? Көмүр менен. Кана көмүр? Бардак, карачы, бардак. Мына бардак. Мына бардак. Мына бардак. Полнейший бардак. Вай атаң көрү. Ушундай да болобу, бардак. Никому никакой дела экен да. Карачы. Ушу мурдагы жетекчилердин баарын алып келип камаш керек да буларды, кара. Мына жакта бардак, карачы. Срочно порядок наводить эткиле, түшүндүңбү? Срочно порядок наводить этип. Так, азыр сентябрдын бүгүн 15-би? 15-и. Так, октябрдын 10-на чейин бүтүргүлө. Макулбу? Моларды карачы. Эч ким караган киши жок. Эми Дөөлөт Курманбековичке кече келди дечи. Карачы, мына акыбалды, кара. Уят эмес, карачы. Ушундай да болобу? Мына акыбалды кара.
o terezelerini almaştırgıla, düşündün mü narjaqda kılıp? Terezelerini almaştırıp, remont jasasın, olardı oңдосун эми. Мага кол тийбейт, акырында уже башташ керек да. Аз эртең күз келди, акыбал чатак болот. Бизде тем более бу жактын мощность бар экен да, жигиттер. Адилет. O zaman kalıyor. Gördün mü onu? Var bizim gelirken. Ama can zırhlar can. Var tekşerip çıkılır. Makulu. Tekşerip çıkıp. Yemeğe otur bizim yer olsa boşalt versin. Haran. Onun videondağı mizam dolduğun karakterler. Makulu mu? Buna. Turbayı buna. Bak görünüyle turbayı bu. Burada kan bizim yerde. Üspayteti yerde. Срочно документ tekşediler. Şunu mu var? Ama bizim kaç? Bak daha. Bayan mı yaradı? Ha, bu buna emeğe gelip kaldık abi. Bayan Bekbalayeva. Bekbalayeva. Možda da bardak. Kaç? Her yerde Meryem'in memesi olsun var bardakta. Her yerde Meryem'in işhanası bardakta. Kaç? Siz nima iş kılasınız yerden? Ha? Sanitarken nima ishxona bu? Молочная кухня, детский питание. Ha, kimga qaysi детский питание? Kimga ovqat berasiz? Anaqa детский, anaqa bu yosh bolalarga. Qaysi yosh bolalarga? Детский питание anaqasiga da. Qaysi anaqasiga? Детский питание, молочная кухня bor-u. Ha. O'shanga beramiz. Kimga berasiz? Poliklinikalarga. O'sha yerda ovqat jasaysizmi? Ha, shu yerda ovqat jasab, poliklinikalarga beramiz. Centralniy, Sholkombinat. Xotingiz qayerda? Kirib O'tirishlar yashaysiz. yoqda. Nishika. Bo'lma. Bu yerda kim sayılmışı? Mana shu hujrasida. O'sha. Zavedishi tashxona alaymi? Ya, Tashxona alaymi? Tacıkanlısınlar mı? Hangi Tacıkan? Endi keladi. Soat 8:da. Tacıkan neçə yıldan beri işte? Ancha bo'ldi. 30 yıl болып kaldı mı? Endi bo'lib qoldi. Gördün mü? Tacıkan bir işliyor ya. Tacıkan toyu bitti de. 30 yıldan beri gram ya. Çok şeysiz kaldı. Tacıkan 30 yıldan beri işteyi be. Tattan. Tacıkan'ın başka koyuyorlar. Karaçı var. Bir şey pazar. Bak şurada barda. Karışma onu. Ana avukatımız. Endi avval soat Siz 8'da. yumurta tazalasınız. Ha, men yuvib tozalayman. Karaç. Barda. Karaç. Yirip çirip gitti. Qanday qilib remont qilsak bo'ladi buni? Nima? Вот там bizden ishxona bu. O молочный кухня var. Uks arqılı remont qilish kerak shu. Qarashma, qashavarım da eskiligi ketdi. Uyatli. Bu tegirek Jaqoyevdagi ellarda aytadi, Meryemniki deydi. Mana Meryemning ahvoli deydi. Şular oңдош kerak. O'sha bizning yüzümüz, sizning yüzünüz. Qaraç ahvolda.